لسر روشا عفريني وداوين بيش بچونو بتایبەتی پشتی عرض هەژێ و دابەشکردنە ئالیکاریان بەسەر زیان دیتیادا مێمەبەندەریە مامۆستا عەدنان مستەفان دامەدەستەیە ڕاوێژکاریە پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا کردە. مامۆستات بخێر هاتی بەریا هەموو شتێکی. ئەگەر سەر ڕەوشە زیاندیتیان ڕاوەستن گەلۆ دەمان هادا ئەو زیاندیتی کودرێ بهتر بجی بوونە دەچ ڕەوشێکی دە ژیان دکن ئەو ئالیکاریان و دەکهێنا عفرینێ ژڕیا ڕێخستنێ نابدەوڵەتی بان و ڕێخستن هەرمی بە بەچرەنگی تێنەدا بەشکرێ. ڕێز و سلااف شتارە و شکۆرمان دێوارە و هەروەها گوهدار و تەماشاوانەوە گەلێک سپاس. ڕاستین هەم نەزەما پڕ بینی لە عفرینێ بەس کارێ وەنا بشەکلکی ینی نەر ڕاستە ڕاست تێ بجیکردن ئالیکاریە دوان منظمات طبعا تدي ملات يه زرار ديه ونديه لدور جندريس يجي خيمه واجرتن افصائل مسلحه حتى بوي جي انها خيمه كلي دينا كرنا برا از جي خيمه بدم ثلاث خيمه خالي دينه جبر اوليكاري ورن يعني تدي برانيا چادر الور هاتنا واجرتن للدور بري جيد لي زرار بينه منظمات دارن مساعدات دنه فصائل دبن وي درنا و مخیماتنا بخواد چه کردن نیوی مخیم او سر نیورا یعنی هیوار بوشن بروتی دانه یعنی برو درن تین بن چادره و بشبری درن لمالی خود کن. اواجی طبعا فصائل و وکری دست دادن سر آلیکاری ها هر کس بیاجی خواه دکشینه بمعنى فوضى كتير هاي العفرين دكاري منظمات هذا حتى بناها او هنجرة بيا مسألة بدري او عربين انجو خلقين دين كونات بدن نزيجي درين كوزيان باقيشنا اي به كيجان افشينا بهتر او هما هنجيل قال جروبين جاكدار وقت عماجة بكر تين درباسي جندريسيد بنت كونان ده حتى يباري جاري كده بكرن ج حمي عربي عفرينه ايه بسر طبعا حر فصائلك البت ملاتي خو بسر وهي بندا صلاتي وانا او عربنا برن الوي دري بجيدكن جبر مساعدته وانا خيمه جوان را تشيدكن وتدي بري في داشتان سر خيمه بر سر دماكنا خيمه برن خورا واگرتن يعني اف فصائل في كاري دكن وي ملاتي توب دكن ملات جدارا توب دكن دبل سر حسبي وفصائل ايجار فصائل درجه منظمه زوره لید که دبهون ورن و مخیمی و هرن و مخیمی یعنی هر کس بر مخیمی خالد خی ایرو ام ببین حمزات درک مخیم کشیکری دخوازه منظمات ها به جمع خو یه عمشات درک و گرتی دخوازه به جمع خو یه شرقی درک چادر و گرتنه به بخوازه جمع خو یعنی زغتک لوی منظمات نا تین کرن اب منظمات العفرین جبر هر کس با عالی خوابه ببه يعني هر کس به جمع خال ملته خو جوی توب کری لوان بلاکه جار قسم کی جدیدن ون قسم کی فصائل بخاده يعني جخاره دبن باشا جوري او آلیکاری ما مستعدنا بدري تجوري آلیکارینا حتى كو فصائل سر شرط من صدق خوارننا كونن يعني كون وصلك خوارنه جلوبرگ هجای و کو به شرح حاصل کردن یعنی آلیکاری دی هنا نو یه پرسل که خوارنه یه پر جبو سلکه خارج بر خیمه و فصائل برن و خیمه جوان را وار گرتن اجار جوان را پیدویدن پیوستن یه مخیم کدین آنها ام ببین بطانی تیتنانه و بطانی ها ببین اسفنج ها ببین تشته دهندر و مخیمات ناکوه و سلکه خورنه و ببین یعنی و منظماتی هر روز دارن مخیمات ها دبی خورنه وان پیگین در بکن حتی ایل نو عفرینه نسلات ها دادنه واجبات ها دادنه واجبات غذائيه جيران دبن يعني الشيفيه دكن وددن وانا فافكار فوضى بشكل كعامل عفرين الشبير بر عفرين تيكل بيد في روشه ده لتشتي مراجع بحثي ويعني مراجع رو كيف خاشه حتى بنهاد دزگی خير خوزه برزاني وتدخل خلقي نكري تدي سلف تدخل كرن در كرن استنگیش کاری وان رو چه کردن در کرد بس لوی تالیه نها کاری وان رو ایجگی منظم تر براستی برای خودانه گندا گند به گند بری بروک یا دروا خبر دادن مختار جدوله خود تماما آواده که لدزگی بیتاقب نوی وان تی چه کرن و حصتا وان چیه درن پیشوازی جوان را تی کرن به شکل که شفاف و نظامی تی بلا کرن لی هوجی يعني استنجا وان چه يعني مشكله ام ببین به جهتك تنكد دارن يعني حتى بنه نگشتنی گندو گشت کو گندن هنا انجرا يعني تدي ملات الا غازنا دكه دردكه ام بين مثلا وك از جگنده حسين خيو گنده منا
سر گنده من رو درباز بین چون گنده دن چون ترمی شامس عاشورا و علی جارا و چون مزنا و گندنا دیاجی دن را چون کاخره و چون رمضان و چون حج حسنا چون و گندنا افسه گند ورتا خدا مانه حتی بنها مانه یعنی هیرو یک بمراد به کانو ام سوی مانه بتنه جدازگه یعنی انو گنده بریم جا شید کو يعني ايه هري قدروا ام دبين يعني مرو وان او فيش مثلا وانا جامر ايرو دنكر و ام تشوي ايرو ام تشون جامونا و پیشوازی ماجی کرن و گوتی يعني ان شاء الله ويب قدروا جيني و زعفه و برا يعني النوف جندد ما براستي يعني كجندد جاي كمل بشكل عام عفريني احترام میوانه خود کن و سرسره را دوستن نظامی تبلا کردن هجوم ناکن یعنی تشتی که کیف خوشی و مراج بی تشتیرات براستی باشا ما مستعدنا الفيدر يعني بين اولي كارين دزكا اخر خوزيا برزاني يعني چه كيف خوشي خصنا لي خلقي عفرين ده وجوري دا بشكرنا ده مبسل گندان ده يعني بيدوين كسين کو زيان بو گشتنا دينا دابين کرن پێویستیە زیان پێگەشتیان وێ کوپتەرە داخبن تلویزیۆن ڕاستڕاستم ڕە داخبن پێویستیان بهتر بچێت دەمان هاتە تاکو وەکو دەستگا هەگەردەنگێمە بکرد بێدرێ وا بابەتە ئەنگوان کەلوپەلا پێشکەشی بکرێت تدينا دسبيك ما دقوت يعني وقت خونك انه مخيم او خيام ورن شكر دركرن راستي الجنداتي جي تقريبا لبرانيه جندي زيان جشتني دربين مخيمات هاتن بلا كرن لجندي ما دسه منظمه بربين بس دزگه بربين ایرو گوده وده چادر دی ساچونه گند ده لگند و اگرتن دو داشتید که یعنی بشكل عام نوعا ما مخيمات زي خلكي هاتن آوا کرن يعني كانن وقت تشتك چه بي هرن بنوي خيام ندر ايجار بدي خود طبعا تشتي دبي ورا بسلات غذائيه يعني تي وقت ما مستعني نبس تاني او كسي كو زيان باغشتي خانيه و هر گندك لها به حموجي كون بسلات عدنا دا بشكرن داكو اگر هر عرضه که چی به همو پیش نبینوی داری اكيد تو بي نبس يعني افكاسي نو كابن بن خونيه خو هونو هر دمينن ده چادره دو يعني هر ده خيمه دو دمينن بس افكاسي دو در مال خدا وقت عرضه که چه به نزانه کا خونيه وي بوره خور یا نه فمجبور به اوجی درد کبه يعني عالم پف داج مولا درد کبه گندگی بوشت بن گی درن بن و چادر نهاتنه و اگرتن و اوجی يعني جيد الراحتي كي كري دلي ملات يعني وبروجي نوبا مساله سلات غذائيه جي براسي ددن گشتكا يعني كسي جي محروم نوكن اوجي طبعا ايه دازگه كسي جي محروم نوكن بس ايه فصائل دن بيو خالو خارز يعني هر کس باید خالد خير باشا ما مستعني او كسين كو خانيه و زيان بيگشت يعني زيانه كان نمازن به گند به ناحيك به حزراوي چند ناكن كو دوباره آوا بكن يعني تبحث كبيرة قلنا يكرر وقاني وقتشي بكن يعني او زيانه بيگشت تجاري انا تمام هين عرضهاج هاي هين روجيد هزاتي ارتدادي روجيد سه جوراتي چيكرن حتى كان هاج حتى نه تي چيكرن فجبر وي كاس نزانه كاهين ايه چه به حتى دست به آوا کرنه بکه يعني ممكن یه هدم در بینه با کابل در راه کرنه بس اما جدالی که کسلی ناکش برد ترسن سبالی کن تو سب دیس عرضهاش چه بی آنها سکنینه لیما گو جدولی خوچه کن افکاسه زیان گشتن وانا وإمكان من راكن يعني جهات نراج منظمات راج في درج هرم راكن من آلی کاری که مرحله قدن بدنوان آوا بکن آنها کس آوا ناکه يعني هین ترس هيا بترسن و عرضهاش جوه مستر چه بی اجبر وی تکرار یه جار قدن دوباره بکن اجبر وی حتی من حتی چرا دیگه گو ریجه جمعه کسی کو زیان بوا گشتیا وانا که حتی چرا دیگه برای خدای گنده یعنی چون گنده خواه انجام کسو کاری خواه الگنده بلابونه تقريبا دبم جندريس جيبوش بيو جندريس كاسي كرد وكا كرد نموي جندريس حمي دركتي جم كسو كاري خو دركتنا گنده اجبر وی آنا تدی بگو خیام گرک وانج بر اوجی لی رازن یعنی اف بیوان چونه سر مالک باره وانجی گران بیه پیدوی وان به اسفنجا هیا به بطانی هیا بن خیما رازن به سلاته غذایی یعنی هر تشتی که هیا اوان گنداش بروی مال آوا بن یعنی کسید سر دزگه کار دکن و براستی ما مست احمد حسن یعنی خواگ هادن گنده خودگینن گنده گشت که و دراست چید کن اولویاتی کی جان گندی یعنی گندن هنم بین زیانی خوکه من
تحمل دبي كانن بدرنگ خن گندن هن چینا به زغط لسروان زیده یا پره یعنی براستی خوش کار دکن مرا جدل و حسیج مرا اما منظمات ایدن براستی فصائل تعمین آدن نیوی ورد گرن هر کس که خیام وقت مگوتی دور برای عفرینه نو عفرینه و دور برای جندریس همی بینه خیام بشبه کستیتنه بروجی همی تیدانه يعني أبا أو رخصنتي با رخصنتي كو أليكاريا دا بشتكن أو جروبين شكل يعني براستي نزان كو جروبين شكل دار بيكاري هاتكن زانن بس بزوره دبر ما هو منظمات داره وان رو داره نب کیفی خود داره نب حمده خود داره بزوره دبن يعني حتى هناك ام ببین وك ام بين الحاضر هاي ونظام منظمات هاي وجمرت هاي ودر هاي وانا جي تدي نيفي وبدن وان حتى كان بن نيفي دن ببن دارن بن بلاكر يعني وقتا دگينه وان ام بين باره عرباك باره ترك مازن نيفي ابدن فصائل نيفي دن وبخا ببن بلاكر يا سدي 6 فصائل دسته دين سر ببن وسدي سجي ده هر تش خورا بلاكر يعني اوجي زحمتيه دبيلن نب حمد خود دارن زورك فصائل هاي اواجي از دبن بنتيجه ائتلاف تي خواستن حكومه المؤقته تي خواستن انا كاسه تي خواستن كوب تركيا رو تي قلب بكن كشرطه العسكريه دوره وان لورچيه چرا حد كي به فصائل دور دينانن يعني فصائل هر كار خود که هر دجي خود که و هر دور بدنا خوش دكه حتى مناقتش لعفريني هاي سپاس جبوی مامۆستا عدنان مستەفا ئەندامی دەستەی ئاراوشکاریە پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا کوتەمەڕەبووی